Jalukie host Zeme ida kehungbe swang the asserts Zeme tewgai and atale neme. Opening prayer agung la dai maska ida kana pawang chong mo pazegine miatuine tewgai. His light alpha. Offering and prayer by sweet neme song asoile and friend. Exhortation by Hera song. Let's get little crazy by Kehungbe. Real man in Raihungbe. Masaka moves in Zeme. Drama entitled as Beauty from Pain by Hera and Co. Luckiest man, lucky draw will be there. The presentation, benediction, chang fitting tewgai hangge fitting delei the benediction by our youth director Miss Mainingla, followed by refresh. Ang program masuk ke rasa certificate ke ito pala guys get naik naga tingwang sa The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world.
ikan tebe irangale arhamana manning heleume kuma manning ninga bamale kanastu they think less but think positive manena manning ki bamale kanastu punikan ning bale ibe te hangge la ning ning tipo ika sambe kele ramada ke sai pakan namike penuina penuika dunia le kai dai le penu romale hele mana hewan chỉ lệ như con nhang chỉ lệ thôi lệ như là anh hele me cũng lại cũng thay ya hewan mà lệ chỉ có ít cái sang bên lệ saya pakai cuma dia ramai lagi impact yang luar penuh na expert and active in activities penuh nama kita gap jiwa lagi saya gap lagi le kan tahu ke leadership ke besu kalau musical instruments deh besu anu na le mana masih hingga masih mapaki mana ramai masih belajar mata kita junjung bagi kita bamai be anu ramai be anu politik le saya pangkam ya penuh na rangkang tiga tisun le tak ada udah penuh na ko kalau hebat penuh na tema le tisun le anu na rangkang kecil ni arena juga story aku like na relate rangkang kecil na ni baga pamai na dukan tiga maga inna malah le pun ni baga pamai le karena rahmat aku mah le tak ada udah na penuh punya hangsi na ko hang na tem ni bisi na aku mah le penuh na rangkang penuh ku family hangga future hang sina penuh na tisun saving te tisun na dile si ika sampai ke le rahmat penuh sai pak kam ke rahmat na miram na tai ke na penuh kam na tai ke bisu ko ko bisu miram tai na expect de cham le anu le ma le penuh tai ke ke ite lustun rama na penuh so pe te rui de hang ke penuh na expect de ma le tipo be ika sampai ke le rahmat ke ingat jata pe ke saya pangkam ke ramana makta ka bisu office ta ka bisu rakita ka bisu matsaina mage helama ta ka bisu penuh punya de lok le minit ye kana minit kre ka kana he kitu pe kre ka kana ji ika sampai ke le ramada ke saya pangkam ke ramana tiap malai ramana ramasu kian ramrasa mikya he pa malai ji ika sampai anu hele me malai saya pangkam ya rahmat they don't have to give birth ini itu kata tidak ika sama ya namanya cipo ini ika sama kira rahmat kalau tu nak rahmat tu nak namanya tu nak Hera nak bukan keyibe namanya ikan keyibe Zeme karena ini namanya hingga bukan keyibe begini ni baru lo kita rahmat tu next sama Hera itu Hera macam dia komplain tu malah kesang real man để câu lâu chỉ để anh đi không quỳ rồi luôn nè godly man has obviously has a deep relationship with God, and we can always see by the way they treat us
A real man is a man with genuine self-confidence and true masculinity. He is a man who knows his own mind and knows what is about in life. And he is not afraid to stand up for what he believes in. A real man has a strength of character to be his own man in the world and to always be true to himself. Some of the good qualities of a real man. He loves the Lord. He always keeps his words. He is gentle, polite, honest. He takes over care of his parents and family. He is dependable. Make a conscious effort to learn something new every day. Good leadership quality, loyal commitment, confidence. Choose to honor, love, respect, adore, and faithful. As Jesus saw us, good example by the way he speaks. He speaks the truth. He values us more. He is compassionate, protective, and he is a forgiver. He suffered and died for our sin. And so as men, we always look forward on us. We ladies love and assume you to heaven. Cảm thấy rất là cái thứ biệt rồi xong nó quay đầu rồi. Wow, đây là gì? Anh sẽ ăn như em nơi mày kinh huy hăng nghe. Nó suy biết sao nó cho ra cái điểm vào đây. season le agam na numai halen bona adam smai katebe ine tirai tu ba no chat ma ba numai atute dia be numai ine adam chang dai la season le ne yim le hong pam le ti hong le season le ka se ba la le chi chat ma ba ni ne anui ne ning dong chat ma ba chi ma sing na agam na idea ki ba ani su ten ra kai ba ang ne pung pa ka ne anui hanga Aize kesang ba anui ne reader ra ning ba la ka le tia ba la ne mi be ka kan je dong ba season le kia le ramna ram hangge special le ba bezi ji ma le ko so bezi ro me ting ku da ro nai ting ku le la le rang na teo ra hangge manager pui lo ai ja sa lang la le ni manager pui na sa lang mi ham hangge kehungbe ta dibe adam smai program Aize delei anui zo ze invitation ze hangme penne hangme zo ze ku Aize Well, that's
sui sang le namai Jalukie ton Zeme Baptist Church me bo heleume me bo na hai gum ja Adam's night mpeumi le na hangge ja ra hang ma hang le ne penui ne penui sui ja hai gum ja penui sui be kala ka kalum be na tri ja ma ning chi ja te di bi ne be ja ra ne pri pere ge ka hin na me sang lo ja wang ka dai be Adam night rin ma ja ladies night hang le ne ja ko ja pam lo ja namai Adam's night te bi la kies ben I apo je ngol lu na sui sang le ka che yang ơi rahang ý rahang nghe mình ghê ý rồi sang kilo Sai sang da, bikin nama nama ko sa. pe ý để làm lại ý bibi adam làm rahang ý bibi không phải đó Đây đây. Maya Adam night saya tinggi terus ya. Ladies night ting tuan tu. hey sang kilo nang feral tu diusi siade Lê làm gì tu sang da. Ini ni. Cuti bisa tu hangge mulu lah da. Lê. Puya brand lah. punya brand lah ni mah Lê join sikit cuci buat. join sikit punya tahun je tu Join sikit cuci leh puya kilo lah leh. sang kilo karakter Chào cái nào lẹ? sắp rồi uji wai ya hiding go sang kilo Dia kam malah tahu lah. elok wei sang kilo Ha. sang kilo kia cha sang kilo kilo engkau tinggal apa? Pergi cima cima leh mah ramai gue sa sang kilo Hello, tôi đã sang Malay tùy lịch. dui leh mah why no drinking tea Iya tengok nonton. ha Right. Bye, thank you. Congratulations dah. Hey, thank you. Congrats, Mr. Adam. sang kilo Hello. Adam mai hai pam.